Evo reci mi, evo vidimo većina mlađe populacije nekako prati Justin Biebera, odakle je tvoja ljubav prema njemu i zašto baš prema njemu i kako je krenula cijela ta priča? Koji put mi ide to na živce, ali šta ću, moram ga podržati. Smijem se i nekad i plačem i teško mi je i otkud to sad. Toliko ga, on je išao na okupljanje za tog Justina, da ne znam, voli ga čak skoro koji roditelje, evo ja bih rekla. Probao sam jedno vrijeme izdržati bez postera, ali ne, bolje mi se posteri. Osjećam nekako usamljeno kad nema postera, što više to bolje. Da bi čovjek u životu uspio, potrebno je da ima puno ideja, mnogo više nego što ih može ostvariti. Zašto, Bože, zašto meni se ne osmijehne neka sreća? Zašto ja ne mogu biti, zašto se ja ne mogu baviti glumom? Zašto ne mogu biti glumac? Ako meni to tako, to meni život znači. Tada je došao, ko naručen, taj moj menadžer koji će mi pomoći i u financijskom smislu, naravno i u ovom drugom, tako da uz njega borim se i eto, nadam se da će uspjeti. A Boga mi, hajde nek bude proročanski, pa najviše za 10 godina. Ja te vidim u Hollywoodu. To je bilo, znači, rastrgali su me. Jedna cura dolazi prema meni, Boris, i ovako i plače, suze idu, suzu goni, ne zna šta će, jer ne može vjerati kod je vidjela Biebera i ja za njom plačem. Ja nisam mogla noćima spavati i samo mislim o tome da li će Boris uspjeti u životu. Što je drago mi je bilo stvarno da tako ljudi u mene vide nekog idola, stvarno hvala im. I ja sam tu za njih.